Хайырлы ерте, яны тибендәшәбез, без тура эфирда 21 июнь һәм без бүген студиябыз кунакка Башкортстан Республиканың Дәүләт Йыелышы Корылтайы депутаты Эльвира Ринатқызы Айтқолованы чакырдык. Яңарак кына Башкортстан Республиканың башлыгы Ради Хабиров указ, коронавирусқа каршы указда асыклык индергә һәдә чакырдык ошо темага һәм бердәм иммунитет нимәгә өчен кирәк ул һәм үдеге дә ошо коронавирусқа бәйле каршы вакцина ултыккан һәм ошо хәлдәргә белешеп һәде. Ошо иртәлә без эфирдә ямьләндерү өчен чакырдык. Хәерле иртә. Хәерле иртәләр. Әлбәттә без бүген әйтик, безнең ямагат дип әйтик, ике өлешкә бүленә, кем вакцина эшләгән һәм эшләтмәгән. Кызганычка каршы беренче өлештә кем эшләгән вакцина безнең дөйем илдә алганда безнең 10% кына бүген вакцинаны эшләткән. Кызганычка каршы дип әйтәм, чөнки илдәрдә, икенче илдәрдә дип әйтик, 70-80% бар. Һәм ошо коллектив иммунитет булдыру өчен 60%-тың булырга тиеш антитела. 60%. Без 10% кына эшләткән, шуның өчен әле бит инде без күреп торабыз, көсәйгәндән көсәя вирус яңынан. Һәм, сынап әйткәндә без бит инде беренче шундый катмарлы елды үткәс, нисектер әдерәк хүлпәнрәк карай башланык, маска киймәй башланык, вакцина кирәкмәй дип һөйләй башланык. Әмма хәзер күрәбез, Мәскәүдә, шундый зур безнең калаларда, Петербургта бүген больницалар тагыла тулы бара. Һәм менә безнең республикала шундый куркырга әле сәбәптәр кызганычка каршы бар һәм көндән-көн көсәя бара бу сир. Шуны эшләтергә кирәк дип уйланым да. Без гаиләм белән сентябрь-октябрь аенда авырып больницада ятып сыкхак та, мен февраль аенда анализлар бергәндә антитела 5-кә якын бар иде. Шуңа карамастан беренче вакцина эшләтеп, әле менә икенчесен эшләтеп, үземдә шундый шаныслы тоям инде. Сынапта күптәр икеләнә, эшләтергә кирәкме вакцинаны, юкмы, ыңгай яктарла бар, кире яктарында күрәләр. Вакцинаны эшләтер алдан анализлар тапшырып тикшеренү үтәргә кирәкме? Әлбәттә, һәрбер вакцинаны эшләтер алдыннан, ул был вакцинага карамай, нинди вакцина булһа, табиб менән кәңәшләшергә кирәк, чөнки табиб белә бит инде һеҙҙең нинди ауырыуҙарығыҙ, бәләкәй саҡтан, әле һеҙҙең үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ. Һәм әлбәттә, табиб ҡарар сығара, кәрәкме юҡмы тип. Шуның өсөн был үҙегеҙҙең генә шәхси һеҙҙең ҡарар түгел, табиб менән бергә. Һәм әлбәттә, анализларға килгәндә, анализ антителаға эшләтергә кәрәк. Ныҡ юғары булһа, ныҡ юғары тип беҙ 15-тән ашу тип әйтәбеҙ бит инде. Менә түбәнерәк булһа, әлбәттә уйларға кәрәк, сөнки менә әле дельта вирус тип әйтәләр, һәм дельта вирус ныҡ көслө, һәм уның ауырыуы бик ҡыҙыу бит инде тиҙ бара, һәм иң ҡурҡыныс тип әйтәйек, йәштәрҙә хәҙер ауырый башланы, һәм тиҙ арала кешеләр беҙҙең аралар китә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы менә әле Денис Проценко, коммунарканың баш табибы әйтә, беҙҙең әле 1400 кеше араһында, әле уларҙа ятҡан 2 генә кеше вакцина алған. Һәм әлбәттә вакцина алыу менән дә уны табиптар асыҡтан-асыҡ әйтә, ауырырға барыбер бар мөмкинлек, әммә бик ҡыйын булмаясаҡ, һәм әлбәттә уның проценты еңел үткәрергә мөмкинлек бар. Тимәк, вакцинанан һуң икенсе көндө һеҙ нисек үткәрҙегеҙ? Вакцинанан, бында шәхсән кем нисек инде, кем үҙе нисек тоя. Мин беренсе сутка яттым тип әйтәйем, парацетамол эсеп, 1-2 сутка шундай нисектер дискомфорт. Мин үлә ятып ятманым, дискомфорт бар ине. Кем нисек? Кемдер бөтөнләй тоймай уны эшләтә әле, артабан эшләп йөрөй. Нисек булһа ла, мин шул ялға ҡарата эшләттем дә, на всякий случай әйтәм дә. Ошо коллектив иммунитет, массовый иммунитетка килгәндә, һеҙ бына әйтегеҙ, беҙ Рәсәйҙә әлеге ваҡытта 10%, тимәк был бөтә ер шарында булғанда беҙ аҙаҡҡы урында килә, төп урындарда мин 4-нче урында Ҡушма Штаттар шикелле. Беҙ аҙаҡҡы урындарҙа ҡыҙғанысҡа ҡаршы, һәм беҙ әле тәжрибәне ҡараһаҡ, ғөмүмән ер шарында кем нисек был һорауға килә. Ҡайһы бер илдәрҙә унда иң баштан алып шундай бик ҙур күләмле штрафтар булды бит инде, шул уҡ масканы кейергә, вакцина эшләтергә, һәм унда бөтәһе лә шулай тәртипкә һалынған, мотлаҡ эшләргә кәрәк тигән илдәр ҙә бар. Беҙҙең илдә бит инде беҙ мотлаҡ тип бармайбыҙ, теләп эшләргә тип тәҡдим итәбеҙ. Әммә беҙҙең тағы бер тапҡыр әйтәм, нисектер халыҡ ошо мәғлүмәткә бик ҡыҙыҡ ҡарай. Сөнки беҙҙең бит инде беҙҙең ил
дүрт вакцина сығарды, мен әлі дүртінсі сығырға тұра, ол бушлай, ол битінде хенің құтқару хені тип аңлата. Кішілер эшлетмедер, ниндедер, ысын айтканда, әкеттер тыңлайдар битінде, ниндедер мүгүдүксем онда, ниндедер өсөнсі куда сыламы. Репродукцияғынан сектор тәфир ететедер тағы. Әлбетте, бұл сирге келгенде, мен бұл сир битінде ер шары өсін бүтінлі яңы сир, шының өсінің йоғынтығылы, несік оныңан күрәшіргелі. Ол бүтәл эксперименталар әуішті бара, һәм бір кімді бұны юқ деп әйтмей. Шуңа артабан несік ұлудың тұтасақ әйтіп те болмай. Өткен алдынала Башқұртстан башлығы Ради Хабиров коронавирус таралу хауфіне бәйлі юғары әдірлік режимі хақындағы указға үдгәріштер индірдейді, өті шақықтала сөйлешіп өтейді? Әлбетте, бұл үдгәрішті индірі, ол яқшы тұрғыштан түгіл деп әйтерінім, сөңке тағыла бір тапқыр айтам, әлі бізде шындай өсеш бара қыдғанса қаршы, һәм екіншінен әйткенде, біз мұтлақ деп әйтмәхәк те, сөңке бір несе түбәк мұтлақ деп қарар сығарды бетенде мұтлақ ішлерге кәрәк деп, һәм біздің әйтек шындай саралар, кіші үдіні ғарау бірген не үшін менге әшлетірге деп, сүнке кішіге білерге кәрәк, халық яғынан ғана түгіл, әуден мұт емағатта несік тойы. Мұна меніңсі кішілер арағында ішләһәң, меніңсі мұтлақ ішлетірге кәрәк. Сүнке кішімен аралашағың, әм үдің үшін яуаплы, кішілер үшін де яуаплы, сүнке бүгін мұна хоңғы коронавирустың версия деп айтайым, ол бір несікті тымаудан айырылмайтыдер, әлекке хымақ ет-хеді юғалайыны бетінде. Мұда тымау хымақ әдірек кіні, тамақ ауырта әдірек кіні насмырк деп айтайым. Шының үшін хақларға кірек, әміна ұшы ұдғарыштарға келгенде 22 июньдан, демек, ертегенен алып бітінде вакцинаға бары болмай фитнес-клубтарға, бары болмай библиотекаларға, театрдарға, концерттарға, мұна бұл хедіге қағыла бітінде, хедің тамашсыларға әлбетте вакцинамны бұлырға тейіш. Хәм тағы бір аднанан, оныға бүтіхінілі қағыла деп әйтерінім, ол ресторанларға кірі болмайысақ, һәм ұшылай әйтейік тағылы кәрәк саралар болға, екі аднанан тағылы қарарға кәрәк, бұл несік процесс бара. Біз әлелі көрәбді бітенді кіші ұшыны ешетіп, эшлей башланы, біздің әлі ұшы пункттарда, вакцинация пункттарында сираттар барлыққа келді бетінде. Біздің халық қыдық тағылы бір тәп құрайтым. Кәрәк, барағы тепкіләп тегістей ебергендегіне барып сираттарды тұралар. Бұл вакцина эшлеу бетінде көптен бара, һәм әлектен алып сиратхыд барып эшлетірген мүмкілік бар. Һәм меніңсе бек, мене ол несіктер сәйір болып тойыла, бүгін кішілер бетінде несіктер справкалар әділеп, хатып алып, шындай юлдар әділей башланы, несік мұна ошу указды несіктер сетлеп өтірге. Һәм ошу рәттен мен тағы бір несікті аңламайым бұл кішілерді, сөнке хенің справка тәубәтіп әйтемінде сир ертеге үйіңе келге, кірге, ол хені бір несікті хақламайысақта, құтқармайысақта, шоң өсін мұнда яуплылық кәрәк, һәм кім ошу сирді үтті, мұна мен өдім ауырығаз білем, тағыла бір тапқыр оны қаватларға бір нендеде тілегім юқ. Шоң өсін әлбетті эшлетірге кәрәк. Вакцинаһыҙ ял йорттарына барырға буламы деп һорай тамашасы біз? Ял йорттарын тураһындала санаторияларға ярамай. Сөнки санаторияларға хәҙер санаторный курортный карта әҙерленгәндә, шунда уҡ табип яҙып ебәрә бит, барым вакцина юҡ. Һәм әлбиттә вакцинаға ыңғай ҡарарға кәрәк, сөнки мына мен, мәҫәлән, эргәмдә вакцина эшләткән кеше булһа, мин дә уңа ҡарайым, ышаныслы кеше тип ҡарайым, һәм үҙемә лә бер ниндәй ҙә хәүеф юҡ бит инде. Ә былай кеше бит инде санаторийға дауаланырға килә. Ни өсөн мин путевка алып, аҡса түгеп, унда вакцина эшләтеп килгәндә, ни өсөн минең эргәмдә булырға тейеш кешеләр, кем битараф, ҡарамай һәм бәлки улар ауырыйҙыр. Шуның өсөн улар үҙҙәре лә шулай итеп ҡарарға тейеш. Һәм ғөмүмән, әлбиттә, нисектер йәмәғәт фекере тип әйтәйек, йәмәғәт фекере бик ныҡ әйтеп бармаһалар да, күбеһенсә нисектер көтөңкөрәп йөрөйҙәр бит. Бөтөнләй баш тартмаһалар да, нисектер көтөп, артабан нисек булыр икән тип. Ә мына был спутникка килгәндә бит инде ул бик оҙаҡ айҙар тип әйтер инем.
ул кешеләр бик күп эшләттеләр уны. Тикшерелгән вакцина. Тикшерелгән вакцина һәм уның һөҗүмтәһе лә әле билдәле. Ул бит инде әле ошо дельта вируска дип әйтәбез, ул дельта вируска ла каршы 60% хаклай ала. Менә предыдущий әйтик, уханьский вируска 90%-тан ашу булһа, дельта вируска ла ул йогынтыһы бар. Бuna фольклорияда килгән кунактар вакцина кулланып я ПЦР тест үткәреп безнең илгә индереләсәк, моглар да бына яңа вирус барыбер булуы мөмкин түгелме дип уйлый тамашасы бар. Фольклориядага килгәндә, әлбәттә, улар бөтенләй искәртелгән һәр бер кунак, безнең илгә килгән кунак, улар вакцина булырга тиеш һәм улар кунактар белән эшләгән журналистлар, кем уларны тукландыра, каршыла, уларда бүген ПЦР менән булыр, ПЦР яки вакцина менән булырга тиеш. Һәм әлбәттә, был бик яуаплылык, зур һәм был фольклорияда күсә барды бит инде былтырдан алып, шуның өчен ул бит инде теге бер көндә генә эшләп торган сара түгел, шуның өчен шундый югары әзерлек булгас ул үткәрелә, әмма шундый бөтә саралар күрһәтелә инде бөтә катнашучылар өчен. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, уртаклашканыгыз өчен, үзегезнең тәэсиратларыгыз белән һәм указ менән таныштырганыгыз өчен, хөрмәтле телевизор караучылар. Безнең студияда кунакта Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты Эльвира Ринат кызы Айткулова булды. Без инде һаулык турында, сәламәтлек турында хәбәр иттек. Һезгә зур рәхмәт. Һәм тагы әйтерем, безнең тамашачыларга исән һау булайык, үзебезне хаклайык. Хәерле көндәр. Рәхмәт.